Hello. Hola. Hola. And 다 어리고 단식소드노. It is, please introduce yourself. Ok. Jo sóc l'Arnau i, I jo sóc l'Eugene. i Yes. som d'Esplugues de Llobregat. Barcelona, Catalunya. Yes, nice to meet you. You, nice to meet you. 다 야가다 몽골도 살 아일 주아가 왜? Why you are in Mongolia? Or how you choose Mongolia on this trip? It is nice. Portem ja uns mesos de viatge i ara ja estem fent la ruta cap a casa i passem per Mongòlia de camí cap a Rússia també. És una tornada amb tren i això, no? Anem per terra, hem passat per aquí per Mongòlia, hem tingut la sort de conèixer el Vi i la Soi i res, ara ja marxem i anem cap al nord, cap a Rússia. Wow. Have a good trip. Gràcies. And the very final question, third question. 다 몽골 хүмүүс юуг хэлмээр байна вэ? Эсвэл 다 몽골 хүнээс ямар асуулт асуумаар байна вэ? What do you want to say? What do you want to say to our Mongolians? Or what is your question to our Mongolians? What do you want to ask from Mongolians? Sí. Què volem dir-los? Jo us vull dir que teniu una de les escriptures tradicionals més boges i més maques que hem vist mai i que espero que la mantingueu sempre. 100%, estic completament d'acord amb l'Arnau i a més també afegirem que té un estil de vida i una cultura impressionant, la veritat, que dona molt de peu i queda moltíssim per descobrir encara. Wow. Gràcies. Gràcies. Yes, gracias. Or in Mongolia, Bayrla. Bayarla. Yes, and have a nice trip around the world and you're back your home. Bayarla. And see you again. Bayarla. Bayarla, Vi. Yes. See you again. Thank See you. you again.